O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tae au si mai lau whaafonga o tala o le aswhareile. Taunga tā pili o le ele tise ma ele o whaingo o fia I le toa tele. O lea whaato a tasi le masina talo na ave esea le malo low use charges le whaitaunga o le pili lea e iei fixed daily charge mai le tolu se fulu sene o leo le a whaaluaina. Ma e tusa lea ma le se lau se fulu tā la whaau popo I le pili o le moli I le tausanga. Ua whailoa e le kulupo o lo o whai maso upu mo tangata mātutua. E le o ngā whātia e le toa tele o tangata mātutua nei tau fou. Mai le Consumer New Zealand, mai le se lau se fulu tā lai le tausanga. E umane le 5 tausanga ualu I lunga I le ono se lau ono se fulu tā la. I le tausanga I tasi. Ua sawai ma le tāla sanga nga I le malo. Se I toi sila sila I le suinga ai mai se ole a fia o tangata mātutua wha apea tangata e maua la lalo tupe maua. Ua le tali tonuina I le National le fofonga fetalai Trevor Mullet. O le moli maulea le whaipula le National Chris Bishop a o tala noaina I le vaiaso le nei. Tūsina tu ina atu I Suisa a vea masui o le maota I tausanga wa mawai a o lea ua toe whaalea o ngaina. A o lea I mai le National o le tala fo I le tasi le Act. E o lava fo I le whaiunga na toe lafo ai le fofonga fetalai le whaiunga le komite al pale mene. La tau te tau whaatasi na I tangata sa te tee whaapea masui whaipule sa iai. Mai a Bishop e le isao. E le o le taimi mua le nei wa whaaleo ai le tali tonuina e sui o le maota o Mallard ma talo sanga ina lo nalu ese. Ai mai le tamaitai pale mia Jacinda Ardern na nafi e le o yeise tūlanga e whesilingi ai le fofonga fetalai. Ua apa mai le supermarket I tele le countdown ma whaatu mau le tau o loa e tele ina tau lia I le tau malulu. 5 se lau o loa wa filifili le countdown o le a whaatu mawina peo la tau. Amata mai le aso ngafua o le vaiaso asau ma aluai pea mo masino o totoi o le winter. O le alava fo ifesuia inga I le alu ilunga o le tau o le soifuanga ma afia I le malo si anga o le tupe le atunuu. O le a le suia I le tau o loa o le a filifili. E le ima mau atu na moli mau ele pule silo le supermarketi. E le sa o le tua ia fua o supermarketi pe a alu ilunga le tau o loa. O loa le afa atu mau le countdown mo le tau malulu e au fie le suka. Falawa mata, moa, tamato tu apa, ham, maisi. O loo ngā lulu ele supermarketi mai lato o loo sapalaina o loa e ilo po le ale umi e fa atu mawai le tau o loa. To o tele tangata kiwi wa le to e tali tonuina le minstau leo Porto Williams. Mai so e le news hap na whaai loa I le vaiaso nei. O le to o tele wa manatu e le o maa losi le fina wa le minista I mata upu tau soli ngātu la fono. Wha maunga le silia ma le lua vai tolu o la lato tali lea. Ai mai le minista e le o fetau ia whaai unga. E o I whaai unga wa sau mal palo ta wha polkiki e le o suia I le wha moe ina le pale mia Jacinda Ardern o Porto. Lata I le 15 miliona tangata mali liu feso o tae ma le COVID. O le whaitau lea le World Health Organization ma uasilia ma le whaaluaina o le whaitaunga a sui o le soifua maloloina lea e siri la ititia tu lava ma le 1 miliona. O le toatele o tangata mali liu e mai le atu Asia, Europa ma Amerika e tu sama reporti na tu ina mai ananafi. O le whaitaunga le nei na amata mai ia Januari lua afia lua se fulu se ia o mai le whaai unga o le tausanga whaato a umatu. E uila e le o tutusa ma whaitaunga sui o le soifua maloloina ai a whaatusa isu e ngā saientisi e whai lava si maua lalo le se fulu 5 miliona. Ua sawai malapata ingo le a fio tupea malo ta itasi ona o le tau e tatau ona tutongi a o whaatupula ia pele to a telo tangata e maua I le long COVID. Matala muli ua sauni ni we tatala le fewa isa o loto e au noa ma le tau whaanofo e sea mani usila I le masina fou. O le aso luas fun ma le fito o le masina asau lea o tapena o le ato e a matai whai ngā malanga I le vāua tunu e lua. Ma o ni weo se tasi leo a tunu o lalangi. E le I maua lava se lato community case of COVID se ia vanga nai tangata e toa iwa na wha maonia iona tua oi. O se fuafuanga o tapena I ni we e maua lunga le tūlanga la matia peitai wa mo o mia e le tamau aingo ni we le toe tatala o fewa inga sa o loto mani usila. Ta ua mai ei fo i le awha ia pia PCR test ma o se tala fia le ngata I a ingo le ato e whaatasitasi. A o pisinisi, o le anamua e fuafua e toe tatala I le masino I ulai peitai ua toe tuu mai I luma malitari tonunga o ni we o lea ua lava tapena. Pai ua toe matala la Radio Samoa, Manuel Taiao.
Mano sina beach fale si sale panga malato fabitolo fanga solo le teminei.